Tortoki Yesu alore tolotomoru ankito Aramakinet akilip logerlo pale. Tolula jore angasigerea akromoni Yesu. Tonyotungutunga atukutorikosi Yesu ni a Pilato. Nakhaneni bu Pilato na jore angitunga nabo kingis inyo ititata esi ekilelo. Kirichaknoskezi ya basi erai ekilelo ekhazechan ejo ekinit ario. Kingit Pilato Yesu tama. Iyo erai khapoloni angiyaudia. Tatachaki Yesu ngesi tama. Ilimu yong atamare raya yong ekhapoloni. Abunikola yong kedoni anakwapaka na kotere ibere ipei. Atamare roro ngakrona iteni. Ituancha dang nie mena ngakrona iteni. Epupi ngakroka. Sodi todungok Pilato ngasigerea keng turikosi Yesu kideta. Kiba panasikesi Yesu nabo tukianataria basi kimekisi khapoloni ang Yahudi kipurunoi. Tubong Pilatonia asepiche angitunga sodi tama. Yamami boreta ni edit aripa yango esechitito ane edita ngesi. Nakhaneni tochalutu asepiche angitunga taramakisingesi napir. Na edare Pilato kesi elimunete akroitingina tubulu ngesi noi. Sodi torikok Pilato nge Yahudi Yesu taramakisi napir. Abu Pilato talem ngakipi kalataria ngakhanikeng alongareni ajore bala nyakapa ikini ayongo akitoi to anikaen esi isubakisunu sodi torikosi ngazigere ngezi Aramakinet napir eriyo ngeti apirikeng tananga ni anyaritae akilului aho sodi taramakisi ngakan tanga kejene a Yesu napir. Ane ye Yesu napir abutokenya kidiamina distama akujikang nyoke isikinea. Sodi kijuru tokenyike asepicha ngutunga tama hapa torimakesi aninye yeneta na esubete. Esali ayenete Yesu atamare arumor ngakrodang tulimu ngestama arumor sodi kijuru totan.